People's Party pen Karbi Autonomous Council kili kaphan bang trok amen kapangdak. Anup Chetia Bokulia along Bihu Utsav Nagidun ke Bikarsi Joktekangrong. Difu kese asahem along citizen awareness amai kangni. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Missionaries Rohangpi non-arjikta Birtang Tonpen Karbi Anglong Autonomous Council Kiligalong Kachapati Dunji Bang Trok Atuma Men People's Party Pen Amen Pangdak Pontanglo. People's Party pen Karbi Autonomous Council Kilig along Kachapati Dunji Apan at hanging Waipon Tanglo. PP Amai Pupen Anantohan Seapan Nomadi Constituency Rangsna Teronapan Poloni Im Beapan Hamret Noben di Sangma Pan Bitung Rengthama Raju Timunga Pan Dhonsuri Lapen Arun Kumar Rong Hangapan Langhin Constituency Apan Anghoy Pekpon Tanglo Ahin Kedo a constituency along ta Prabjin Pen Abang Puapan Amen Pangdakpon Popusi Songahin Pen Pachitakpon Aruni Pai Krepo Arni Kang Sampor Pai ke Thomra Minute Thongkep Apor Pen Difu Karbi Lamet Amai Asai Hema Long Perangke Amai Kangni Perangke Amai Long Kidam Tang Aruni Pai Sirkep Arni Bokolia Long Kipadopon Ingdeng Thongkep Ratrok Rongali Bihu Katalon Pon along Bihu Committee Atumpen Kachop Hapon Aluhisarpo Anop Chutia Kaning Jejong si Karbi Autonomous Council Kiliga Parman Electoral Roll along inglong aso kandidat at tumapan amen papraila pulote avia pig setame manji pukaning japuthak Hills Tribal League ay hinpen sodak pen pinrempon. Constitution of District Council Rules 1951 is in force. Apen hala sorting to the 129 arula thing to the aladak upon council upon separate electoral roll donai. La si jong si aveda pulote la demand ke la ke constitutional law ke mere tu apang na kubom lo la pen nom ta pulo dan monon kita la bangke kubom pu constitutional law so demand la si non bang ke commandment si thandima la ke 128 arul sa teng si dam 1951 la so rule sa teng pulote rule number 128 a teng commandment si thanaima commandment si thanama la ke do la ke arul la teng Lasi onu sukia tumason responsible amunin ke lalu kado abealam timnya tapi tim de nangi apor. Lasi alang li lason kaninge bang ke chok ke dalo. Lasi nil tu ke strongly condemn lo. Son alam la kayang mong pacar wudut meme alam kaninge ke kang ke la bang ke nil tu bang ke sudak. Alang inut asong japo lapuson ka junod agalap the kaning jia bangke chokche alang liladak bihu ning karong amailong lapuson avia pigalap the kaning je te kanga bangke chokche pusi HTL convener coursing terang pen perangke amai along ning jepo Aruni Pai Krepo Arni Anerlo por Pai Krehni Malom Pen Karbi Student Association Ahin Pen Chipatir Pipon si Metanga sa Hembalong Citizen Awareness Amai Pedopon Kese Mepu Simeon Rong Par May Chipahem Pupon si Kachitong Dun Aluhi Aman Pen MLA Barim Thoran Singh Teron Chitong Dun Labang so mailong kese asong atumpen akimang pon son pokebra si ang bongpen ingwai pon si son sir keba putak chingwai chingsai pon Kachingwai long Jasemet pen long le hoy BLT Accord along kejong pon cause it aron repen kapre long retom pan methang long realong nang kilot BJP Sorkar atum Karbing long lapen dima sa pan Article 244A nang people po alam chak kachepaklang pon pipu alam hepen danglok son sirke maputang chingwai chingsai pon wangbong pen pinangan pininonang dengan kusuang ding si KSC Damboma lai siang ding itung klardak chinidak kali pulotang te KSC apan pinangan confused do KSC rodopik ke KSC ke lason ke KSC ke hen ke ten ke pinangan confused do
non malom so por phan dihina farman birtamu ington ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo api puthot birtalong wangthulo aru ni phai kre pho arni anerlo por phai kre hini rajiti ma por pen kram sa hidi pathua klam manja along arni sia farman langa ok ke pangreng aseke ki pipon pusikat news channel pherang ke pen birta nang pale United Karbi Youth Development Committee atum pen kepatir pipon along Lumbajong Rural Development Council atum Chirap Dunsi District Fishery Department atum pen one day Fisi Cultural Training Program Manja Kramsa Hidi Pathua Klamalong Seke Kipa Pipona Sai Kedeng Seke ki Pipona Mailong UKYDC Amai Pu Sonjoy Timung Pensi Mai Chari Ponlo Oso Ronji Fan itu tumbori bom he bori bom mane kisik tang kisik lo tangke un pula ta blok tin semil tu pacetangi fan si bori lo chuneng ta sana thang tu kan na adim bom ni blok bom ka liu ni mane jirkindeng so jo bom kliu ni tu Bangso Seke ki Pipona Long Than Bang Mate Instructor EFO in charge Bapuram Teron Lapen FD in charge Longkiram Crow atum pensi Seke Pipon Lapenan parta bangso asay ang dengalong LRDC amay Purajas Teron SGB Samson Timung SGB Longkipe Mixed Road Biotech Company Agent Sunil Teron Pendanglok Ongdum Seke ki Endunatum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council kilik kachapahai ji aphan Congress lapen HSDC angbong non malom juparni kachingwai dolo kilik along BJP atawar rangkha ji aphan Congress lapen HSDC angbong Karbi Anglong along kachingwai pajut un AC ha Guwahati anta chingwai damlo sita kachingwai pen ale klangkle detlo Ratchari atamon ke ephonga tengte chelarboy cheteng plak abiason kali Karbi Anglong alongta Assam Legislative Assembly kilik api Ratchari atamon chelarlo BJP asar kuarum along Karbi Anglong Autonomous Council dokok api lapen Legislative Assembly kilik BJP ke hayalam penta Karbi Anglong along Ratchari atamon chelarlo Ratchari atamon langrai pen Congress lapen HSDC angbong eklaivet do pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik chedan rap peji aphan Sonsuri abidi rilo kachisong amota claim rap pedlo Lun rap nang Congress lapen HSDC chirpo chirpi kedoan hualunta bonda pondo MEC 50-50 ang hoy penle Karbi Anglong Autonomous Council ke thurap ji aphan chingwai ponlo bonta council kilik hemlong thualong nangkele aporke 50-50 ing hoy kachathak alam thevin thewan aveden to pusi alam ing hanglo non ke Congress lapen HSDC ing Koiratra constituency along kilik kachapate aphan awam chingkin pontang lobusi birta longpon Difu train ahor along aru krepo adap kititang arpum longpon kitilot abang phu aphan langmang anat kedam Nagaland Kamakhya Expressi ketong pusi birta ingdang pon Train rai koma tum kitilot abang phu aphan Arunachal Lolit District asorpusi pangthekpon Teju Thana angkang Tiluliang Arong
Karlitang Bol Bahadur Chetria Sopo Purno Bahadul Chetri Arta Plikebra Plipusi Train Rai Kompen Pachinipon Keton Kelang Atum Kit Hiathi Ribomland Pinia Birta Bangkela Puan Sikang Toniklo Langi Bom Thakat News Channel Tumi Thakme Kurwang 2